الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والعشرون 23. сабақ. Сөздерді айтамыз. Санатун жыл, фәслун мезгіл, шахрун ай, усбуун апта, яумун күн, нахарун күндіз, лайлун түн, дақиқатун минут, саниятун секунд, робиун жаз, сойфун жай, хорифун күз, шитаун қыш, хамсата ашара 15, ثلاثة وعشرون 23, مئة yüz, ألف min, مئة وخمسة عشر 115 деген сөз. Енді астындағы текстін оқимыз. Fil yawmi 24 saatan. Bir günde 24 saat var. Fi şehri 4 asabi'a. Bir ayda 4 hafta var. Fi usubi'i 7 ayyamin. Bir cumada 7 gün var. El cum'atu cuma gün. Es sebtu işşembe. El ahadu cekşembe. El isnani düşembe. El sulasa'u şeyşembe. El erba'u çarşembe. El hamisu beyşembe. Zalikel beytu yusavi 1000 rubil. Tigi üy turat 1000 rubil. Tigi üy 1000 rubil turat. İştegaltul leylete 5 saatin. Bu gece 5 saat işledik. Fin nahari neştegilu ve fil leyli nenamu. Күндүзү иштейбиз, жана түндөсү уктайбыз. Фиссанати 4 фусулин. Bir жылда 4 mezgil var. Feslur rabi'i yaz mezgili, feslus sayfi yay mezgili, feslul harifi kuz mezgili, feslus şitai kış mezgili. خرجت إلى السوق فدخلت مكتبة فاشتريت 11 قلما و100 كراس و1000 ريشة. Bazarga çıktım. Anan kitapxanaga kirdim. Anan 11 kalem, 100 defter, jana 1000 euro satып aldım. Kem yusavi qalamuk. Kalemin kança turat? 5 مليمات 5 tıyın. İşteraytu hazal kitabe bi 24 مليما. Satı aldım bu kitaptı 24 tıyınga. Fi şitai neta'allemu fil medreseti ve fi sayfi nestarihu. Kışında medresede talim alağız. Cana cayında nestarihu dem alağız. Fi hazal usbu'i nezhabu ilal ghabi. Bul cuma barağız tokoyga. Fi seneti 12 şehrun. Bir yılda 12 ay var. El muharramu soferun, rabiul avvel, rabiul ahir, cumadel ula, cumadel ahira, recebu şa'ban, ramazan, şevval, zulqada, zulhicce деген aylar var. Şunday sözdür. Endi kebir жерлерде айтып өтө турган болсок, могул жерлерде натаалламу деп ны менен башталып турат. Бул көптүктү билдирет дагы. Натаалламу биз таалим алабыз деген болот.
Teta'allamu olsa sen talim alasın bulat. Yeta'allamu olsa al talim alat bolup kalat. Bul nemelerdi sarf iliminin okuyut sözlerden özgörüşünü. Şunu aytıp koyayım.